مالسي كي مكته حالي لنزل سلام تخطاتلت نايس شانل كمي كنيخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر مني وتايو زيا فيديو زيا عبدا ناي قلق كفال حبرة السب ناي تعادو كساب كندي حماق كمزولو نخنفلتينا بفلاي دما اب كريستنا زقات امزولو حنفشفش اتي صار املاخ مخاد ابيت املاخ كوينكا ويكا ناي املاخ تمثيلكا نتصر املاخ كم نبور نكخون زقبر زولو ነገራትና ክንርኢ እዚ ዕላማ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብፍላይ ንዓና ነቶም ኩሉ ነገራትና ማኣዝን ናይ ሕብረተሰብና ምስ ሃይማኖት ብዝተኣሳሰር ዝተገበረ ወይካ ኣብቲ ንኣምነሉ ክብርታት ናትና ምስቲ ንኣምነሉ ዝዛመድ እዩ ስለዚ በቲ ንኣምነሉ ገይሮም ከጥቅዑና እንተጀሚሩ ወይካ ክእምኑና እንተፈቲኖም ኩሉ እቲ ግብረ ሰይጣን ዝበሃል ክንቅበሎ ከሸግረና ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ክትግሮሙ ኢኹም ዝተፈላለያ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ بخمي نجرات برقيقو كاب املاح كم نرحقن نتي زنبرنا كبرتات كم نرسعن كجبرنا خمس غل مبزحتو كيستوعنا لك خون خلي جو ذا فيديو زي لايك بروا لبهم كفيتكم سمعوه اي تراقو ما يتعرفوا سمعوا استوعيلنا دما اكايدانا نخنا عري ايو تعلامام سو جزي خي وسطكو نابزيا قداميتي از تريوو زلهم باستر ويكا مرحنا هيمانوت ايو انتاي سبخالو نسمعيو دحريو نابوهم لسنا. God is gay. God is a lesbian. God is trans. God is gender non-binary. God is straight. God is cisgender. God is black. God is white. God is Middle Eastern. God is Asian. God is differently abled mentally. سنتاي بلالو أملاخ قبر سدوميو أملاخ آيات أوتا زي فلا أيقال سيتي قال أملاخ يقال وديو قال كم زي نابلنا أملاخ كله كون كم زخل برقت أملاخ كمي كم زخونة نفلت أنا جر يبلنان لذي حيل أملاخ ويكا أملاخ بخمي كقول زخل نفلت يبلنان معناتنا أملاخ زرعيو سلزي اللي جن أملاخ زي فوتو نجارات جن أبقدس مسعاف ويا القرآن أسفير الله برقت انتاي كم زي دلي ويدما نتز نمنت قبر سدوم نعوريو نسدوم من قمران كقاصلنن كطفانن كم زي تصقمه وي كم زي تماته نفلط علينا سلازي املاخ انتاي كم زي كونه بعلو قليصلنا له املاخ نقلصون كنفلطنا ينغلينا انتاي كم زي دلغن املاخ بعلو وقالوا اسفيرنا له سلازي بتناتو املاخ سلازي نفلطو نتنا املاخ نجر غيركا كتقرب مفتان كنمنتاي أجريكا كتكعكا زخيليو نعبيتنا يملاخ كنبطحو كنمرمرو بعمقوت كنفلطو أين خلينا زخيل سبون يلن بجاكا ودونا أبو زرعايو يلن سلازي بالكريستوس ون نتهم كريستنا مالتيو إزي نزي نقرات ناتتقومو كنفلطو سليل كم زخون خلي نابلكا بزو حارجيمنت اللو قال أملاخ سبيتي نيرو أملاخ كمزي نيرو أقدا سنة يبلو نزيتات انتايو جنزي نزي نقرات زي أدابتنا قبر كان تخيتكا نتخالك ما تزخلون نختقاوم حيليه بالكان املاخ صليميو املاخ عربيو املاخ اسياويو كنبل كلنا كمتن احنا بزح قريتا تزلنا بصعادو ترايز جلص املاخ صليمون كون خليو وي دونت نو اي كلنا يكون جن ازي نغرات زي سنمغوت تتقيمكا نت مورالو كبرتات كحدغا خيوردو متنكا غيدن physically God is able bodied. God is you and you are God. Because you are a reflection of God's divine image. So, اتزبلو زلو كل ملوك جيجا مالتا يكونن أملاخ نسخاي كبير كله بأرأيو سلستفترنا نعنا بمرأي نأملاخ نخت جمجم مغنياتو أرأيان أمثالنا أملاخ بأرأينا بأمثالنا نفتر سبت لزبلة أرأينا أملاخ لنا يجد بزن نسوز فترة في السران عينو ويكا بزن نسوز جبرو رأس غيركا نعمقات نتفتاري خاطلت يدخلنها لك ذا تليفون زيها نتسرحي ياخذ قلت خم زي تغل نحنا دما كاب ذا تليفون نحمو نخون بمنطر يونيفرس عملاق بزفتره لنفسنا نريخ لنا شوف ابناي مورالو سبكت كيناتو next extremely important argument كاب اندرو تيت دمت نزيعه نخملس بلو كنرينا when you remove God from society the devil appears. People in America say, oh yeah, I'm not religious. You're religious to the woke agenda. Everybody believes in something.
And if you believe in God, you have a firm framework which has been tested throughout time. This brand new think is untested. When they sit and say, we did a psychological study and if you discipline children, it's bad for them. I argue, well, we built the pyramids and went to the moon and built the modern world with this. ገለገለ ሰባት ኣብ ዝምዕብሉ ዓለም ኣነ ኣብ ኣምላኽ ኣይኣምንን እየ ክብሉ ሰሚዕና ኣለና definitely ኣብ ኣምላኽ ተዘይኣሚኖም ኣብ ካልእ ከም ዝኣምኑ ግን ንዓኻ ንኸእምኑኻ ምፍታኖም ድሮ ናብቲ ንሶም ኣሚኖምሉ ዘለዉ ክእምኑኻ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ክርዳኣና ኣለዎ ንኸይድ እሞ ንስማዕዮ ናብ ዌብሳይትና ድራርሂወት.ኮም ኬድኩም ዶ ትፈልጡ እምበር ኣብዚ ዌብሳይት ዝተፈላለየ ንኹልና ክጠቅም ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ገለ ካብኡ ናይ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ ኣበይ ይርከብ ብኸመይ ኣነ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብረሉ ይኽእል ንዝብል ዝሕግዝን ተግባራዊ ናብ ስጉምቲ ዝወስደካ ትምህርቲ ኣሎ እሞ ራይዎ ካልእ ብዛዕባ ቢዝነስ ካብ መባእታ ክሳብ ቢዝነስ ተኣቱ ክሕግዝ ዝኽእል ትምህርቲ ኣለና ናይ ኮምፒውተር ክእለት ንዘይብልኩም ካብ ፈለማ ክሳብ ዕብይ ዝበለ ደረጃ ዝሕግዝ ትምህርቲ ኣለና ቪድዮ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልይኹም ንኤዲቲንግ ዝሕግዝ ብቴሌፎንኩም ይኹም ብኮምፒውተር ዝተፈላለዩ ኮርሳት ኣለና ብክኢላታት ዝተቐረበ እዩ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ድማ ቀሪብና ኣለና ኣብኡ ይርከብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ እውን ኣለና ስለዚ ይጠቕመና ይትልኩም ከይድኩም ካብቲ ዌብሳይት ሓበሬታ ወሲድኩም ናብቲ ኮርሳት ይኹም ክትዓብዩ ትኽእሉ Thank you. People in America say, oh, when you remove God from society, the devil appears. People in America say, oh yeah, I'm not religious. ንሓደ ሕብረተሰብ ካብ ኣምላኽ እንተኣሊኻዮ እንተርሒቕካዮ ቦቱ ብምንታይ ዝትካእ ብሰይጣን እዩ ዝትካእ ይብለና ኣሎ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ቦታ እናገደፉ ንኣምላኽ እናርሓቑ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣምላኽ እናርሓቑ ዝኸድዎ መጠኑ ኣብ ናይ ሰይጣናዊ ነገር ግን ላዕሊ ይውንጨፍ ኣለዎ ስለዚ እንተሪኻዮም ግብረ ሰዶማውነት ሎሚ ንዑ እንተዘይኣሚንካ ብዙሕ ፀገማት ክመፀካ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ኣንጻሩ ጠጠው ምባል ስራሕካ ክስን ቢዝነስካ ሽግር ከጋጥሞ ብዙሕ ብድሆታት ኢቨን እዚ ቪድዮ እዚ ፀገም ኣለዎ እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ምክንያት ግን እቲ ሕቶ እዚ ነገራት እዚ ብኣጉ ክነቅሓሉ ተዘይክኢልና ኣነ እንታይ ዘይደሊ ሰባት ኣብ ሂወቶም ዝደለይዎ ክገብሩ ክእሉ እዮም እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዎ ግን ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ባህርታትን ክብርታትን ልምድታትን ሕማቕ እዩ ኢልካ ክትግዝግስ ምጅማር ግን ኣንጻሩ ንሕናኻ ክንቃለስ ከም ዘለና እዩ ዝነግረኒ ስለዚ ሕብረተሰብና ገና ሓድሽ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገራት እዚ ገና እዚኦም ነገራት ተኣትዮም ድማ ኣብ ልዕልቲ ዘለዎ ፀገማት ዘይወፅእ ካልእ በሰላ ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዚ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ኣምላኽ ኣይኣምን እየ ዝብሉ ኩላቶም ነቲ ንሳቶም ዘይኣምንብሉ ሸይጣን ድዩ ኣምላኽ የለን ድዩ ነቲ ኣምላኽ የለን እውን ከእምኑኻ እዮም ዝፅዕሩ ስለዚ ኣብ ገለ ነገር ይኣምኑ ከም ዘለዉ You're religious to the woke agenda. Everybody believes in something. And if you believe in God, you have a firm framework which has been tested throughout time. This brand new think is untested. When they sit and say, we did a psychological study and if you discipline children, it's bad for them. I argue, well, we built the pyramids and went to the moon and built the modern world with disciplined kids. Now you're sitting saying that that's somehow wrong. How do you know what's going to happen when you let kids do whatever the fuck they want? ኣብዚ ዋን እዚ ብዙሕ ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ ከም ዝኾይኑ ዝብል ብዙሕ ነገራት ንርኢ ኣለና እዛ ዓለምና ግን ኣብዘን ዝሓለፈ 13 ዓመት ኣይኮነን ተሃኒፃ 5000 ናይ ኣማይት ኣሽሓት ዓመታት ታሪክ ዘለዋ እያ ስለዚ እቲ ነዚ ዓለምና ክሳብ ኣብ ዝቀረበ ዓመታት ዘብፅሓ እታ ኣሰራርሓቲ ዝተፈተነን ዝሰርሕን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ግን ገና ዘይተፈጠነ ነገር እዩ ኣንድሩ ቴት ብዙሕ ትምህርታት ናቱ ብጀካ ሓደ ቆንጪሎም ዝወስድዎ ብዙሕ ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ዝምዕራብ ዝቃወም ነቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ሃይማኖቱ ክፀንዕ ኢቭን ክርስትና ገዲፍና ምስልምና ክኸይድ ከለውን ክርስትና ነቲ ሕማቕ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ሃይማኖት ጠጠው ኢሉ ጌጋ ክብል ዓቕሚ የብሉን ኣብዚ ብምባል የኸይደ እዩ ዝብል ነይሩ ሓቀነ ምዝራብ ድማ ኣብ ምስልምና ጥራይ ነዚ ፀላለ ናይ ዝእዋን እዚ ብትርክ ክቃወምዎ ዝፍትኑ ዘሎ ቅድሚ ሒደት ኣዋርዕ ወይ ከዓ ቅድሚ ሒደት ግዜ ዋንጫ ዓለም ኣብ ቀጠር ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ናይ ግብረ ሰዶም ኣያፍቀትኩምን ታባንዴሮም ክትራይ ከኣለትን ተባሂሉ ክንደይ ፀርፍን ክንደይ ዘለፋን ክንደይ ፃቕጥን ወሪድዎም ነይሩ ስለዚ እዚ ሓደ ነዚ ሃይማኖት ኣብ ዝዋን እዚ ዝያዳ ነዚ ነገራት ነዚ ብፍላይ ናይ ዎክነስ ዝብልዎ ዘሎ ወይ ከዓ ምብርባር ዓይነት ዘስምዕ ናብ ፅላለ ገፁ ዝኸይ ዘሎ ኣንፃር ኣምላኽ ኣንፃር ኩሉ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ዝኸይ ዘሎ ንዑ ጠጠው ኢሉ ዝቃወም ዘሎ ሓደ ሰላም ኩሎም ክርስቲያን ይድግፎ ይብል የለኹን ሃገራት ክርስቲያን ግን ነዚ ነገራት እዚ ዝኾነ ይኹን ክቃወም ዓቕሚ የብለንን ኣብ ዝዋን እዚ ማለት እዩ they want because I don't know if it's going to be a good thing. This is all new think garbage. We know where religion takes us, right? This new think and we're just going to go and agree with all this other new crap. I don't think it's going to end well. So, ካብዚኣ next
إذا فيديو لايك قبروا بليز ناتكم ريتو ناتكم حسابات دماغ تسميه نيكست قال سيتي حدا زي قداس مستير كتنقرنا زي نستوعلو. This is one of the most important actually. Facts that I'm gonna سمعوا أزيا. hard to hear facts that I'm gonna say anyways. The pharmaceutical companies are ensuring that you never get well. The banks are ensuring that you never get out of debt. So كلها خي كتود كلها ما تود نقرأك I can't believe this. The media is ensuring that you never know the truth. And the government, they're ensuring that they can all do that legally. انتاتب لكم الله انتاتب لنا الله مسيلكم. إزهم كلهم ناي مدهانيت فابريكاتات علامهم نخيت تعيو. تعنا نخيت ركب يتب لنا الله. واي سلام انتهين دحري لكم. انت تعخارا منك جزالهم. قال حماق أمانة حماق كيس معكم نامبر إتن مدهاني زفريا كمون قال كاباتن انتهين زفريا مثلكم دخعي. الدخعي خسر راح كله الحمامات صباح نجوه بمدهانيتهم كم زحوي يجبروا زبل تيور له. ميت خاميت ترجعيش يقول لك ما يكلني. بحافشاجن ناي مدهانيت كامبانيتات كتعيد اليوخانيهم مخنياتو تتيعها كلها سراح يبلومن يأتوا يبلومن. هذا بانكتات كاب دخنتن كاب تقعت النيات ناتو ممكن توت عيد اليوخانيهم كاب عداخت على عيد اليوخانيهم عدا مالتيو جزا خاطر كتكفل مجمر كخال جزا بلوخا سلازي كل جزء ناتهم تقعتنيا خوين كات نبر جالوخا مخنياتو توتال نفس خاز خالكات تقدم بانك كاب زي بلو سب كاب قراتون كاب قالن كنبر كله صلواي نورمن سلازي بانكتات كلهم كاميرات على سيتن تايلاتنا ميديا of course ميديا دما نتحقق تفلت عيد اليوخانيهم نتحقي كزارب دزدلي كما يجرم يطفوا ابز قربا غزي ناندرو تيترينا لنا كل زبلو حماق يكون بزح صبغ زبل الله نتصبغ سلا زي دليمبر تحمقناتو كابو زخفا بينترنت مليو زلو مليو شيطاناو تكبار مليو نعوغن مجمريا اغيدومو حريدما كمز غير كايلوم ابسر بيتي تملو حجون اتهم تفبريخو زنبره جيجا خمس خونه تفليتو خلون كوصوا يكالنالو بحفشا انت هنا مالتي ات ميديا انا زبنا زي محرباوي زلو مينستريم ميديا كاب حق تشفين خيدن بر حق نختفلت ايكونن زصعر تبلنا لا ناي موداتا منغستخه ازيوم اكالازياتهم كل زغبرو حقاو كم زخون يغبرو يبلونالو زي تاي مالتيو مت منغستي نابنت زقول ناي مدحانيت صقمات تريو دلو منغستي يفقدايو سلازي منغستي دي فلط نغير ايكونن كل زت تغبرو زلهم بامانه تنقا غزد ليو زبنينا نبر زلنا مطنتي بزح صبغ زلو تكنولوجي مطنو دما اسعيل كام خادي دلي كم 10 غزي بمدحانيتن بحكمنا نفسها مكل خال سبورت مقبار صبو ممقاب كتنقا عليك بحفشه ات مدحانيت حويا كاي كلني مالت يكون جن كل غزي صقعتنيا نايت مدحانيتات كتكون كم تخل يوم زغبروخا مخنياتو ايفون كشط خلو زوم ناي تليفون كامباني تحرستو ورحي ابديت كتقبر عليك باترزحي لي لهم كال خم تغزغبروخا زخونه تكال كدان كغزو خلو فاشن تغيروا خمس خويني لهم كال خم تغزيو غبروخا دا مدحانيت كنت يغبرو of course بزحمام نزيا سعال مسحوي بخالك كم تمصق غبروا يخول يوم ناباتهم كتملس لز دليو سلازي be careful my people it's not easy كم تنهنا نحاسبه next ازيا قداس نزي زبل تخوني امو نسمع اياه world where sex is free and love is expensive, where losing your phone is more painful than losing your virginity. زلنا زبني زقلص زلو كافغري سيكس حسرلو سيكس ناس اخوينو فغري كن صقام زخونلو تليفونكا غلغل دكريسيو وي كانتك تبعتيو كاب تليفونكا تي تاخاتبلو دنجلنا خا مطفا تليفونكا خطفا كاي خبدك كاب دنجلنا خا خطف يبلالو Where modernization means nudity, profanity, pregnant women exposing their bodies publicly, and if you don't drink and you don't smoke, you're not dope. معبالة زبهالكا نفس خاطر رايكا خوينكا نفس خامر اي حماق زربان حماق تكبرات المرأي ديت ستي ويدما ديت تكخ تخوينكا دما معبولا يكون كانت بهالو غزي. Where boys stay boys and never want to be men, and girls become men so that they can rule over them, and then wonder why they can't find a good man. أودات أصبوت كونو زيدليو قلعو خينهم تراي حلفنت كوس زيدليو بنصارو دك نستيو دما تنوالد أصبوت تغييرا
ጥዑያታ ሰብኡት ኢና ብምባል ካየማርራ A world where cheating is called Love Island. A world where gym bathrooms have become selfie photography studios. A world where pizza delivery and Uber is faster than knife crime emergency response. So, እንታይ ይብለና ኣለዎም ብሓፈሻ ዘለናዮ ግዜ ነዚ እዋን እዚ ዝገልጽ ዘረባ እዩ ኩሉ ነገር ድማ ተገማጢሉ ኣሎ ትጠቅምን ዘይጠቅምን ዝሙት ከም ፋሽን ተغይሩ ንፍቅርን ሓዳር ምጽናዕ ግን ከም እስር ቤትን ባርነትን ዝቁጸረሉ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓደ ምንባር ወይ ካ ሰበይትን ገዛ ከፍ ክትብል ከላ ከም ባርነት ኣብ ካልእ ሕማቃት ክትወፍር ከላ ኣካላታ ክሸይጥ ከላ ግን ከም ቁም ነገርን ጽቡቕን ዝቁጸረሉ ኣብ ፈቐዱ ነፍስኻ ስኢልካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ነፍስኻ ትስእለሉ ኣብ ጥቁም ነገር ግን ዘይትርከበሉ ዘበና ነብር ዘለና ስለዚ ንኽልቲኡ ጾታ ዝትንክፍ ዘረባ እዩ ነዚ እዋን ዝገልጽ እዩ ብከምዚ ተቐፂልና መወዳእታና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ናይ መወዳእታ ቪድዮ one of the most powerful video እያ ስምዕዋ Yeah, the financial system, feminism, the war on masculinity, they want people to be stuck inside of the matrix, and it's sometimes too painful to even wake up to these realities. I know women, for example, who are 50 እንታይ ትብል ኣላ ኩሉ ነገር ዝትሪእዎ ዘለኹም ንረብሓኻ ወይ ካ ስካም እዩ ዝተጠማዘዘ ነገር እዩ ባንክታት ከም ዝንብሎ ፀናሕና ካብ ውሽጦም ክትወፃ ይደልዩኻን እዮም ኩሉ ግዜ ናቶም ሕክምናታት ከምኡ ኤቭሪዋን ኣብ ናቱ ተፀጋዕነት ክትኮኑ እዩ ዝደሊ ስለዚ ንስኻን ንገዛኻን ንሓዳርካን ምሕሳብ ከድሊ እዩ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተኣውጁ ዘሎ ነገር ድማ ቀሊል ኣይኮነን sometimes too painful to even wake up to these realities. I know women, for example, who are 50, 60 years old and have never had any children, never been married. Why? Because society told them that building their career was going to make them happy. This is actually one of the biggest crimes against humanity because they never reproduced, because they just dedicated their lives to their career, and it's the saddest thing. Feminism is really one of the greatest crimes against humanity. እንታይ ትብል ኣላ ኣብዚ ዋን እዚ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተምሃራ ኖ ተምሃራ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ረኸባ ከሪየር ግበራ መንገድኽን ሓዛ ብጣዕሚ ጽቡቕ ድሕሪ ዝተወሰነ ሓዳር ናብራን ከይብላ ኖ ኣብ ካሪየር ናትክን ላዕሊ ገጽ ክትድይባ ኣለክን ክትብትማ ኣለክን ሓለፍቲ ክትኮና ኣለክን ገለመለ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ዋጋ ናቱ ግን ኩሉ ገዲፈን ብፍላይ ኣብ 7ታት ኣብ 8ታት ዝዓበያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ምንቅስቃስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረሉ ብኸምኡ ኸይደን ካብ ሓዳርን ካብ ውላድን ተነፂለን ሰብኣይ ኣምና ገላይ ኣምና ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ምስ ድሙን ምስ ከልብን ዝተረፋ ኣዝዮም ብዙሓት ካብኣተን ድማ ክዛረባ ጀሚረን ኣለዋ ሂወተይ ምሉ ሸኺዐን ኣሽኪዖምንን ኣብዚ ሓደጋ ውሪዶምኒ ብምባል እዚ ነገር እዚ ድማ ትዛዓበየ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮን ካብ ተፈጥሮኻ ክትጥለ ምፍታን ኩሉ ግዜ ገበን እዩ ስለዚ ክትሓዳር ክትገብርን ክትወልድን ክትዘምድን ክትዕብን ተሁቦ ኣስዩ ንዑ ተዓፂኻዮ ብድሌትካ ክትዓፅዎ ብካልእ ክትኮ ተፈቲንካ ምናልባት ውፅኢታዊ ከይከውን ይኽእል እዩ ምርጫ ናባኽን ይገድፎ ነገራት ግን ኣስተውዒልና ንክንከይድ ንኽብል እየ ዝገብሮ ዘለኹም እዚ ቪድዮ እዚ ሕብረተሰብና ኣብዛ ይበፅሐና ኣሎ ብርግፅ ሒደት ምናልባት መብዛሕትኡ ግን ኣይበፅሐና ኣሎ ንሳቶም በፂሖሞ ኣይጣዕሞምን ኣሎ ስለዚ ንሕና ኮለጌና መንገድናን ሂወትናን ኣካይዳናን ከነስተኻኽል እየ ዝዕድመኩም ፍረድዎም ፅረፍዎም ኣይኮነን ነዚ ሓበሬታ ወሲድካ ኣብ ገዛኻ ኣብታ ኣከባቢኻ ጀምር ንስኻን ተጀሚርካ ንስኽን ተጀሚርኪ እቲ ሕብረተሰብና ብዓብዩ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ፕሊዝ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሓት ኣብፅዕዋ ዘይፈልጥዎ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ወትሩ ከምዚ ትደልዩ ተኮይንኩም ድማ ፊድባክ ሃቡኒ ናይ ሎማ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኮኑ ተፅቡቑ ቻው ኣብዚ ዘበን እዚ ዕዉት ንኽትከውን ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት የድልዩና መጀመርያ ሰሪሕካ ገንዘብ ምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዘምፃናዮ ገንዘብ በኣገባብ ሒዝና በኣገባብ ከነወፍሮ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ስቶክ ማርኬት ከም ቀዳማይ ምርጫ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ብውሑድ ገንዘብ ናብ ዝለዓለ ዕብየት ክንከይድ ስለ ንኽእል ብውሑስ መንገዲ ፈሊጥና ኣለሊና እንተኸይድና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም እውን ኣለና እቲ ካልኣይ ኣብ ክንዲ ነቲ ደሞዝካ ክትዕቢ ተወሳኺ ስራሕ ትገብር ተወሳኺ ክእለታት ንኽትሃንፅ ክትብገስ ኣለካ ምክንያቱ ክእለታትካ እንተዓብዩ ኣታዊታትካ ክዓቢ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ትርፊ ግዜና ክንመሃርን ክንዓብን ክንክእል ኣለና ኣብቲ ንኸዶ ጉዕዞ ክሕግዙና ዝኽእሉ እቲ ሳልሳይ ድማ ሓድሽ ምንጭቶት ክኾነና ዝኽእል ቢዝነስ ክንሃንፅ ኣለና እዚ ድማ በቲ ዝተምሃርናዮ ክእለት ክኸውን ይኽእል በቲ ኣብ ሆቢናትና ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል ነዚ ንክንገብር ክሕግዝ ዝኽእል ብዙሕ ፕሮግራማት ኣብ ድራር ሂወት ቀሪብናልኩም ኣለና ምስ ኩነታት ናይ ሂወትኩም ብዝሰማማዕ ከድልየኩም ዝኽእል ኮርስ ወሲድኩም
ናብ ዕቤት ንኽትብገሱ ድማ በትሕትና ይፅዋዓኩም። ቴንክ ዩ